Kokama zeheni kune kwa benye mine tuma gelo lama tishi poza tishi pyolako. Yini robunye mine ze yishitima kakane kwa doji tialo bema libi tibunye atemete tozo tiama ngalo shi shaji mjama sudo judo kama yimu kwa tsuzanye tete libi tsuju tiama makelio la nama hamiketo me dele kuna kama kwa evu tu tialo. Mine shido emanye tinibu gachi nivu do makelio timine lu kwama shivunye wazi yonima shalidu tola dialo doja kwama la tsudu yovunu nali dunye mine tesu kwa alipulana kama naniku tuma nalo. Shamate kujima balama mine tsuzanye sagamazi bug no hwanyi minyala jamiti zulu kwa tulu bebala so amya joko. Mortal man ever been able to transcend the bounds of time and peer into the future? Throughout history there have been many who have claimed such powers. Yikachi benye Mr. Gama Fatima Zanubu Ega Gesbi James Desibu Yuwa Zanubunye La Namazi Nekwa Ali Tozo Lana Kamate Beba Laso Ngalo Bi Laso Amyali Jalo Tulu Kamate Suba Lasubu Tili Korotama Doja Mudu Nema Shivu Timanye Amu Tumate Sukwa Pyola Diamangu Tumanye Hamikutu Mek Damangalo Saga Ali Pyolana Kama Ali Titukwa Ngama Ate Ngama Yikachi Sili Nishanye Saga Alioshi Pyolana Kama Ajite Mogu Tiama Wusa Bekete Masama Libi Yimadalio Soshetu Kwa Betama Bitili Bila Kama Amya Shite Mine Shido Aji Kwabi Sili Zalo Golinye Kukama Hiani Kwa Aji Bila Kama Libi Amagupu Pyolana Kama Ajitemi Robu Dojamia do Makelio Nanye Kritikune Ate Ngala Mitesi La Nama Zenguludu Timajwasila Golimanganye Seba Yesuli Betama Bitili Soshetu Nekwama Menezapa Buli Beta Kama Ame Loyama Titukwa Pujama Kakupikwa Yubu Chi Tiala Kukama Nitukukwa Seba Yesu Yitsudubungaimi Naniku Tuma Yipukete Huaminyalo Seba no Ye Lama Yiseli Dunye Atengala Mine Luyama Yitsungaimi Atengala Wanote Magle Bi Nanyalo Seba no Chicheli Wanote Huachisi Lunyetia Bema Loyama Heni Yiselidu Jite Yusonile. Jesus himself warned us to be on the lookout for. And ye shall hear of Madido Ni Tsilitu Chu Zigwabe Shizi Soshi Chu Zoshi Kwe Chu Kwe Dele Kudulangu Kugama Nzilizi Henikwa Pukama Me Dele Kwamanye Ali Tilukwama Me Dele Kwama Sematsi Mialo and there shall be famines Lokado Nzititu Zigwa Tigati To Himukwabi Naduami Dulangu Bi Bedamali Bi Nashi Naji Mialasi Jisama Nashi Najide Amuma Sini Jusubuli Aku Junakama Nashi Najine Majulio Bi Doja Diangaimi Mine Zuzabunye Miani Nashi Dama Tumate Dozu La Dialo Tumanye Jisama AIDS Nashi Dama Ngalo AIDS Nashi Dama Pyola Ziba Lama HIV Nabadi Tumanye Timine Lukwama Lato Tsili Sechide Jili Zalo Dedukuwa Kutsu Sako Kwa AIDS Nashi Damanye Huapumu Kwa Nitsikwa Bi Li Tsungwa Kukwama Supazabu Shiama Nashi Dama Ngalo Belo Golingai Mi AIDS Nashi Dama Tumali La Tsubute Shaji Zama Mangasi Yupupabu Mapaja Nyama Kensa Nashi Tihashi Nye Tinili Tini La Tsungwa Wa Semyade Shizalo Bi Belo Mimi Tsasede Katama Ozo Bema Leshi Biali Tiama Tumakwa Bingaimi Meleno Bema
soza hwakwaji kensa nashi pyola tsama yiputuma ngalo doja shado majobi dojama nashi naji ngata poimi akhu jashadwali zenlili tozula dialo hepu nashi dama mi india bi russia kwekwa tozukalo khute nashi naji te mashama chuhu nashi bumu nashi hima hu nashi tumya shi ngai mi yinyi yu diama nets sete dohwa balasi la zo mumu sesede shizalo bumu wama nashi zanubu napute kwashama jilado nashi bi nube nashi naji pyola tsama nabdi ngai mi yinyi nets kwabi shema dama nashi naji nekwa tutsa dialo belo diseases marking the time of his return. Epidemics like AIDS will become widespread as we enter the final era of mankind upon this planet. There shall be famines and pestilences, and earthquakes in various places. Tetukua chutsali ku sahan tsishini kwa salaka mu kwa nye mu dwama yi dama tuzuku gomakane satsuku ne kwa mu dwama yi dama nye mine jami tizulu kwa amya hwa kulialo dojamundo ngata pute jiku yitama habalutu kwa titu kubi titu hi haku ne kwa mu dwama yi dama intsiti hwa kulio titu kuwa kubi titu kuwa ngwa tsuku nikuja kwa ngai mi yi dama sa tsu sa hwa munduko titu kuwa ngwa tsuku bi titu kuwa kutsiti ku nikuja kwa ngai mi sa tsuku hwa mundukalo ajimate swanyanye ukama ziheni tesi sa zamya lasi la zu ni wa semya piyalo sisali myala diama mudwama tuma pudu sini jusubuli ronye siliabi makama mine yishikwa doji dialo bi be dialo sishetu kwa ngai mi loyama henyi kwa mine tumanye jipu yiswali bi ulu diasi muduzu kwe ngata pute ubyo jama tumade shisheli betama ngalo claiming the lives of 1.3 million people around the world. This dramatic increase of severe quakes has led many scientists to predict that we are entering a new period of great seismic disturbances. The Bible also clearly predicts that the last days will be a time of great seismic activity, with the earth wheeling to and fro like a drunken man, and the towers and the cities of the nations falling. January the 17th, 1990. Tetukua kutsu liko tiha tsishini kwa Los Angeles kwa mudwama yidama dozusi dola pu she wa muyalo balo. Could be 50 times more powerful. Tetukua kutsu ngwaku tiha tsishini kwa Japan kwe hanshimu kwa mudwama yidama kulyama pudu soza ngwa tuyo tesi shalo nimu chutuyo tesi nadu dulyo tiago majo kuli sunye soza sa se matsu kulyo tesku bakwa ngai mi mudwama te chicha su Japan seni jusu buli mudza manganye aku vama mudulama nye to chung kwa ngai mi to zo langu belo California kwa mudwama ngai mi to chu kwa mudwama ali ngai mi byali du ngalo belo mine gule mu chue mi doja ana kwa chi byaliangu lo byama mudu jagu dama tesukwa balelu kama ato bas teji tela yityama mudu amya te mokuso ane manazapa yi habyo mukama te dojani le habyo lo mama guti jikwa yinye mudu te mamuni siama ngalo tumate tamili ukama ni to chuha kute manazapa niyumuli saba yesu jisu zai mai la sima nekwa loyama henyi te khuteli mukama ngalo niyumutu ni tu satsukwa bi litsukwa chi akuvama jagu dama tesukwa
modo tihili tihi ji tia manye tiku ne kwa hua phu kwe kwa modo jile hua manye ni tsu wa hua chi nga lo belo la tsu nye li tung wa ha yu chi sha lo la tsu li wa chi nye na du du tia lo ne yo mu yi mu ne za ku kwa bi si ti ha sa tsu li ku te mu ne za pa da ni li ku ru mu ma yi ji he ni de kwa shi si a ku yong jia ma ma sa ne yi mu ne za pa da ni li de ku liang o da ni li du zhe ni da ni li o kwa da ni li de lo ya ma he ku tu ma de kwa xia ma lo ya ma zi kwa chi to tu ma de mi do nu bu ma so za a mya ni bu la mi ma ma de chu su ma ni lo ya ma he ni bu la lo It's for the end time. la zu bu ni ni wa ni ni li mo do de she ba la ma li ma zi How many people je byo hi kwa bi ti mi ne lu de ni zi li ji na kwa ju ji ba la lo changed for thousands of years until just a little over a century ago. In 1789, it took George Washington 8 days to travel 200 miles to his inauguration in New York City. The fact that it took 8 days is not significant. What is amazing is that Julius Caesar could have traveled just as rapidly. No real progress had been made in transportation over thousands of years. But in a very short period of time, look how mankind has advanced. ha ba kwa byo chu tia ma byo hi ngai mi na li hi tsu khu ma na kwa ti mi ne lu de chu ba la lo ba lo la chu bu nye a mu ma zi he ni kwa khu te ma zi he ni si wa zi du du ja shu su mia la lo International tourism is a huge multi-billion-dollar business involving over 200 million people traveling outside their own countries every year throughout the world. te to ko ko tsu ni ko go ti ko na kwa ti mi ne lu du du ja shu ma kwa ka ma phu nye dollar sa wa ku lia lo ba lo ko ka ma ni tong wa ha ku te mo ne za pa da ni li de da ni li to se ni de li zi kwa la zu a mya nye de ji de la yi si se ni wu mo la mu ba ma li bi wu mo la tia ma yo zi za le za bu se ni se wa nye a ku do ja mu na kwa chi wu mo la tia lo hua mi nya ma yi ka chi tu kwa ngai mi a mu la zu bu ja ku ni nye hi ku ti hua chi cha nya nye yi bu ni za wu mo la tia ma de lo mo lo ja wu ne se ni xie na ma kwa yu ya ma yi li de ti to ko li zi hi ku Bill 加学古瓜加喽，这都瓜古词里库特加无能尼玛瓜加尼玛月嘛加是加是安吉年，三瓦特是比查是。和特马特是你咋面拉嘛的罗马喽？阿们吃苦难过，家无能尼玛吃瓦特是面拉东乌白喽？你家儿子阿面拉是家子嘛巴拉格两嘛不多，阿克说是是个嘛拉祖嘛安尼，我嘛的家子嘛巴拉白喽。我另外咪除了度假么都抓嘛，是你qua乌木拉点嘛，对面是呢拉出的袜子嘎起里咋啦？俺呢袜子一袖只拉子巴拉啦，这些嘎家嘛比你qua是那么不，家是家的袜子面啦呢。做啥不袜子你嘛下都漂亮喽？你若真黑你瓜，家姑你比是你袜子面拉嘛的路么喽？我另外咪乌拉木拉爹嘛花父母瓜，是两嘛比嘎家嘛就白喽。
马蒂多尼此里头啥子是之瓜，是把耶稣基督马伊拉西马米特斯瓜，那我喊你瓜阿里阿年，拉祖阿比喊你瓜爱米，我里阿喽白喽，我里年那我喊你瓜阿里格列拉，米内特斯瓜出杂子乌拉斯。以尼玛瓜都加嘛阿几年阿天米我嘛里比差掉喽，比乌沙里罗莫喽。我天米那年乌沙米特瓜自自比比亚嘛里比差喽。华父母瓜所来的有年是都是下马的母女下马不多，一爸爸的拉出的个有时不是个喽。比的瓜所来在的有年，咱都在家过学务都点嘛，咱都在的有的，这是比比意思是个喽。咱年为那木瓜。he 苦吃没得来夸嘛瓜，所来咋不我们 he 都有吃是个了喽。华父母家古大马特斯瓜，没呀嘛呢，推马特斯离咋面喽白喽。这都讲古吃离苦，华父母提过那瓜，所在你在里面啥都我还有吃是个了喽。华父过白木下马土瓜呢。这都讲古吃尼苦，日日比比呀嘛，师傅呢？提瓦特斯我是拉出里不是干嘛师傅里我喽白喽，日日比比耶稣呢，说着生命一铺的马是舒服里我喽。说着不呢，之前来拍的，之前里西部可是那都他妈呢20不度我啦比白掉喽。明年生理就说不离，推了白子大嘛脚喽。说来不呢，自我苦吃拉的 TV、video 那瓜，说着啥么我都有，下马的老母掉喽。那边只是比比亚马不多，下马呢，你娃的是抓马等爱米老马喽。华富贵米都抓马阿努阿比，斯塔罗伊娃巴查斯，你只是比比谁来夸马的，阿克嘎恰马，漂拉子你下马，伊娃 video 塞表瓜，伊木嘎喽。你咋那不巴查斯，只是比比亚马塞表阿他不爱米，你妈下段里伊。do lalo zanebu kolo kwa akami do joka ma livi bade sebu kwa juza bude shamu shaje yama hi kubi gojo nishede ato chukama tulelo shinye ate mite yidyama ngasi chole bude kwa shama bi nipu nijaloshi yimu galo judu jama video sebu de sole mapula teli video sebu de loni dialo especially popular among 11 to 15-year-olds. And then there's rock Romo Guabi Chisu Bute Luni Mianine Majama Inama Segedialo Huapu Tsoleti Yunie Shita Guabi Tsunita Guachi So Dia Sunye Raw Music Chibu Chamate Titu Niha Yiji Yusu Lugulio 这么呢，头说过瓜爹妈一直的是你父苗喽白喽，对了老是瓜比对到拉嘛10年，你若还你瓜，我们拉爹妈做来不得。说年年后天嘛，才是吃杂苗了喽，白喽。你花父母瓜，哪里你吃我喝一口奶瓜，日日比比呀嘛，阿苗都做掉喽。在哪里不喝瓜，一的偏杂个喽。我们呢是些头奶瓜抓嘛，没能咋看啊是都家面都嘛抓嘛，是把耶稣基督你话的话也拉嘛那喽，是把耶稣基督也拉嘛古的之瓜，日日比比耶稣阿姐模样哦，没得来夸嘛爱米那个哦，马的多你这里头吃你之瓜，一里嘛家家耶稣面啦，哇你拉你。
မြန်ကြီးတီပင်းရဲ့နူနီဂျေလျံ Today ကို is totally စပါယေဆုလီဘေတာယာမာဘီလာတယာလိုငါမယာမညက်ဆုဇမ်ချာမီတီဇလူကွာမတိုဇုညမာအာမြာတိုဇုတယာလိုလာဆိုဘွန်နူနီအာမြာပြလီတယာလိုဖဖကွယ်ကွာလေဖေဇာတမငွာツဇူဂျွာတဲ့အာဂျညေဟာလေကိုလျာမာလီကလျာလိုဟေတမဇနူလီဖူတီဖူညက်လေဖေဇာတမဘာဘာမာမာမတယာဆိုဒီငါလို Another scripture in 2 Ni Timothy to kwa ngai mi yiwu manu ni nye ma jolio bi betalo kushlo henye wusa ma joma kwa ti binye yiwu manu ni bi shuja ni ma jolio so much so that it was common practice for mothers to do what the Bible describes as cause their children to pass through the fire. This was referring to their practice. Gulinye janu jabute ato jama nibyote choti gama yalo gulise janu jabute nye ato bigwa lo hugalo tulu yamanye koro manishama janu te chichen nilu kwa bi si gama ngalo Of unwanted babies. Today's method Jazni jwalo bema nyinyi rubu henye kwa ngai mi yama mi yishi yiji amya yibilio bi bema bala la to se myanye zamuza koduli vutwa makwa bi ngalo wule bea mi tikoli tiko kwa mahula syama zanu bute yi mama kudu kwa sikama amya jwalo yilimitu ni te satsali tsu kwa belo hunza pyaza soli manganga chego ma jwama so shabo shinye no do te kwa ni tsalo wapukwe kwa zanusia manye mida timangalo tikuli tikunye dola shi hawa pfama mi pud timangalo tinyili tinyenye li to ni hangwa tsu yu si dialo tiku deswa nye zanuza ni wa tes sikalo bialo rasha kwe kwa zamuza tiyu yiti zulu kwa kudu ku kwa zanusi kama li hua ngalo Timine lugwa tinyili tinyi mahula syama zanu ngwa hali tsu wanye yiwa mama zakwa sikalo zanu za mama bunye tulu yikama chiche nilu teli choma ngalo gulinga mi zanu sikama gumanye usali loyama tsukwa bemukama mrangu tsupaza chu tsupaza hechu hwama mi gumabi tili ngalo is sodomy. Lotu henye kwa la tsobunye mas mashama amya People yalo may have been shocked at the portrayal of the wickedness of the men of Sodom and Gomorrah who tried to sexually molest the angelic messengers of God as they came to warn Lot to flee the city before its impending destruction. Unto us. Bring them out, that we may know them. As it was in the days of Lot, the same day that Lot went out Lokato to tsu Sodom shi with tu the fire nzihi and zibi brimstone sa from tsu heaven, tsu kwa he benye swallowed them all. lotu henye kwa mate mugta lo lotu henye kwa sodoma bi omula tenye mukwa kwa bi atoli byalitsa lo la tsu abi muglama henye kwa mi gumali bi phyolangu sba yesu yima yi lama mithe skwa ali phyolana kamate selido mugta lo gumanye tsupaza chu tsupaza hechu hwama ngalo nyinyema henye midunye sodoma bi omula libi kalo Now the Timothy Spirit to expressly li tu says ti zgwa that in si the je ma latter hana times sisali the tu li sun bialo shall depart from the faith. lo ya ma zgwa They will la lead zo to ti bunye seducing ma pya ma spirits ha bi and ni ma mi de doctrines na of na devils. si ji ni jago kwa bi ha jango ti to kwa chu tsa sa ko kwa si che to yo bi wa ko ku de si pa bu li pi fu ka ma ka ne wa fu kwa si che to yo jo nga ta po kwa ji ni de lo fu ka lo amunye sade mi pu ngama ngama mi yishi yiji sini tali magi dialo papo kwe ne kwa ngama mi yishi yiji te so dialo so zanye ni se te su jwalo nyenye amunye a mya wachi so se tu dialo ngama mi to yishi yiji ule mama mi
古拉马子里库特斯扎米拉罗，古马不都我妈咪呢，普普勒勒，一点嘛米不打嘛就掉喽。若music 比 video 我他不过我妈咪，啥的比妈咪木的米普普勒勒，我都出掉喽。啊，可只有都提示呢，从来不得没一扎喽，扎一对一扎喽，不吉不拉格里扎喽，这些的西阿玛格里扎喽。我妈咪就嘛过比拉出呢，之前无啥的马夫嘛加亚嘛交流，我个都出过，知道有哈里拉出不呢，啥的我都出那嘛，无啥过比哈加我比，别嘛的马票拉吃台里哈表木噶喽，话不怪过，出来不过路过，我妈咪就嘛的，里皮就嘛俺路比别屌丝，我妈咪是你一时一直。塞住拉掉喽，明天他妈那个阿克尼查嘛，哈里就他妈去拉掉喽。 Such a prophecy would have seemed unbelievable to previous generations, but not so in our day. Hardcore Satanism has been called the fastest-growing subculture among America's teens, and the revival of witchcraft and the occult is one of the world's fastest-growing religions. 没得了过嘛，黑木嘛，那是那只都做嘛，木多嘛，呢，下只木家嘛，衣服多嘛，哈喽比，是怕耶稣里依旧配不得，别打压喽。马蹄头你吃里头吃里子瓜，做事做事俺他不得，手家木家都也那嘛，木瓜怪耳朵许多，他妈呢，木果都扎票讲哦。 我干那时里路亚马子吃了我，提督公过次苦，就是实在不一个只头瓜，我啥一百克呢？拉出里头挖的，怎么个挖是？关你喊我吃的关呢？我可以抓喽。我啥百克比估计抓嘛，头的喊吃挖不得，体力不够挖了。 Portions of it have now been translated into some 2,062 languages and is available to around 98% of the world's population. Jama do te bepyo tiama radio mi hise kwa bi zenye TV kwa bi ngai mi usa bek jama gu tialo gumali matsu halu ju mami nube amya shami jama gu tialo mine tesu kwa nyinyi libi ka jama do te timuli timu kwa Hutema henyi kwa tulilushi majoni. Mine tesu kwa jwama timuli timunye sipa yesu betama libi loyama tsu machila hute do tumya aji paja do liangu bialo. We are now living in the time of the end. Matitu sihitu yivu kwa sipa yesu li pugalo sipa yesu li nuwanye mu kwa chusi mu ko wate mu hahalangu bi bialo nene tenye mu ko sheshe kate mu tsabalangu bi bebalalo guli be ami nuwanye yimu loyama tsite nuwa bema bala bi pugalo The signs of the times. Nyinyi sini kwa bi mutsu munute alipyola na kamate beba laimi. Nyinyi yubu setya ma zute alipyola na kama bema bala. Signs of the times in which we are now living. So likewise ye Lokatu ntsiti tu satsiti tsu. Nyinyi ma rubu tsuza leza yimu luya ma tsukwa. Tishili tishi ma bila tapu henyi ma luyi. Guli ngai mi tishi kane tishi bila nama alibi pyola na kala. Loyama tsukwa silidu tishinya mine tumate vudu risu jilana kama sipa yesu te putusu dulangu bialo.
Sự sẽ thủ qua y tên nhẹ mà jama đủ bị bê ta lô. Sự cha thủ qua ngài mi sự bà Giêsu tế phụ tu số hít la li bị ngã lô bê lô. Y nhẹ chụp phụ lama mư nama cha tu bà la số ngã lô. Y dhamma qua bị sự khu nê qua mi nê thế sự ư lệ mù chua bị zên mi nê thế sự vô lô yama. Si le khu chu yi shi yi ji te ti pa za wa le khu li zang u gu ka ne se pa Yesu te pu tu su nye mi ne te si kwa kwe a ji ma te si ji wa yu lang u ni ni ra sha kwe ne kwa su du ju du yi khu kwa bi se pa Yesu te pu tu su do la kwa lo economic, military, and political problems with a brilliant 7-year plan for world peace, economic stability, and religious freedom. The Antichrist could well rise out of the current chaos in the former Soviet Union. Mune zapa yi shi ji kwa bi yi te nye ma ko ga te ji so nga lo bi be ta lo Scholars agree denotes a country or region of peoples to the north of Israel. tu te mi nye yi ji mu gu mu kwa jwa ma mu ti mu te be ya lo se ba Yesu te pu tu su nye ma se ma she ya ma te yi da ma ma nga bi be la ngo yi chu pe bu te se wa nyu se mi du hwa ma khu kha ma yi la ngo bi mune zapa da ni li li be ta lo se ba Yesu te pu tu su shi ku mi ya ma te se she to kwa a mya hwa ma ga ta lo tu tu mya yi ka chi te ni ni ku 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 ne ne bu tu kwa lo Daniel also tells us that he will have a fierce countenance or stern look, and will be more stout than his fellows, more proud and boastful. Te to kwa ku tsa sa ko kong ha tsa sa nyu te hwa pho mo wa ti sha wa go ju te kwa Palestine bi yusli bu wa le kwa ma yi ka chi te to bu tse le hu ka lo wa le kwa ma yi ka chi nye bu do tu shi kwa lo mu mo li vu la mu la tia lo wa le kwa ma yi ka chi to kwa Jerusalem te nye Yuda jisu si za ha lu ju bi Islam ha lu ju bu bi te li yi ji gu jwa ma lo pyu ti ma nga lo bi be ta lo se she tu kwa Yuda la zu bwa mi mu li ya wa zhi te si kwa wa ko hi she la ngo bi be lo yi wa nye gu ti tu kwa ju za chu tia ma yi wu ya ma bi ti li chu ti la ngo bi be lo Mount Moriah, where they revived their ancient rituals of animal sacrifice. Mune za ta ma li bi se ba Yesu te nye kwai ji wa jwa ma li ma tsi yi ji ta ma shi ku ne kwa yi mu de le kwa ma te da ni li mune za ta ma te se wa da lo me de le kwa ma ti ma nye yi ji tia ma ne kwa hwa phu kwa bi yi se li kwai wa nya ma kwe nye yi te phu tu la ma yi ji nga lo bi bia lo While most of the world yi vu nye kwai shi vu a mya te se li bi ku li zi ba la bia mi yi ji tia ma yi ji sa ko bu kwa nye wa le kwa ma te ji ka tu kwa pya fu ku si yi se li mu kwa de le ko la ngo gu ti ji kwa lu pyu Jerusalem te yi mu nga lo bi be tsu si yi biu te mi wu du tu na ma ni ben ha lu ju a ji te ka ta ka ngo se she tu ne kwa se ba Yesu te pu tu su nye Yuda la tsu shi sen hi kwa hi ta si ngwa nye wu sa nga lo ngwa te ji le bi be la ngo gu ti ji kwa se ba Yesu te pu tu su ti mi ne lu te chung ha chu tsu chu li yu ta ma wu za na ma na ba she la ngo fu ju su sha su chu pa chu ma mi ne kwa se tia so la tsu a ji nye le yu le ja nye ke chi kwa ngai mi do wu na ba bun de la ngo receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man Mong de tu tsi sa tu tsing wa tsi bi tsing hi tsi kwa chung ha chu tsi chu du wu yi se li du te ma ko ro so nga ta pu te nye hu le mu ma da ma yu hu te li pa ja ka ma nga lo 66. ni ni ru bu nye fu te le pe kwa sha ma cha ma ja su ni zu ne kwa ni ni ru bu se tia ma nga lo yi ka chi be nye hu le yi tu da ma kwa jwa ma hu za te so do na ba te be ma nga lo hu za te yi ju li so ta lo yi ju ti ju te zi zi mu mu so ni te yi ju ti ju na ba nye chu kwa bi vu to si ti ju li ti ju za le kwa lo Guma pudu yi ju ha ta ma nga ta pu nye chung ha chu chi chu yi se li do yi ta ma nga bu bars or lines at its beginning, middle, and end, which are slightly longer than its other bars.
All these other lines correspond to a different number. Well, pay attention to this particular line. It is designated as corresponding to the number 6. And as you can see, it is exactly the same as the 3 unmarked lines that are also chu ha chu tsu chu na ba te ku ku ne ne ya ma he ni kwa ni ni yu bu set ya ma nga lo gu ma nye su ni kwa bi yi du la ma nga lo ni ni ma zu gu le mu tu da ma kwa gu le mu chue a mya jwa lo fu kwa bi vu za wa da ma li bi le pe kwa fu te ma chi chi fu ka kwa bi nga mi vu za wa da lo. At present, in this supermarket, there are just 3 ways in which I can pay for this shopping. I can use cash, or I can write a check, or I can pay by credit card. 咱的是呢，你呢阿前面有点嘛，这位里写的嘛 ，ATM 卡有时不呢，有就白的有的 ATM 卡挂币，付来挂付个呢，第三个一块挂，有就白一付个头挂，都两哦，阿姆嘛很你挂。拉错阿苗呢，这位里写的嘛 ATM 卡的有点咯，这呢 IC 卡、什么卡的外面，你呢拉错阿苗有拉点咯，我们不都付的嘛吃吃。卡挂比乌扎巴拉嘛，这一口挂入不塞掉嘛牙喽。古马的马达马萨，下马一本爱米抓喽。俄勒木索提有呢，阿里路是俄勒木白米，富呢马就马达马牙喽。富马就不呢，婆婆来来俄勒木嘛，马扎马俄勒木嘛，阿扎米那一光哦。这边呢，富的马有不呢，自自比比呀嘛，马扎马，古马不都米呢是帕布阿米亚瓜比，富裕马扎马，这很你漂亮那马的，都扎米都马就。阿里爱米，切头个富巴德瓜，富巴头古马呢，伊是把阿妈阿妈的花米个巴拉喽。 However, before cash, checks, and credit cards can be phased out completely, thank you, they have to develop an identification system that is absolutely foolproof and will ensure that a person presenting a card for a transaction is actually the owner of that card. 这呢，连马尼达马的路是阿妈阿妈的米是巴拉喽。无论阿妈家就是呢，衣服阿米亚别喽。夫妻与马家嘛，为了木头关呢，就是路是家马就马达就那个喽。卡。 伊是把呢，阿里只有阿妈的，所以都讲呢，多了一多一亩发嘛阿喽。以后在 microchip 的什么卡苦瓜个单呢，多了阿弟家里阿我。古里阿把呢 microchip 的有多了是做在一个之内苦瓜，个把呢阿米亚父母嘛吃，古天呢为了木头瓜，知道嘛瓜爱米。 萨萨里日扎的乌扎巴拉喽，推了罗是这瓜呢，若不过对瓜什么卡个大事，一时怕爱米日之前阿喽。话不怪，那些表现做瓜比，是怕不里 microdot 话不罗皮完全大比，那边木阿米亚瓜米写掉喽。 These tiny computer chips, no larger than the head of a pin, cost less than 25 cents each and are injected a quarter-inch. 做着估计可瓜个发喽，来配瓜，家人都一家里姑妈的家人呢，一次把阿妈阿妈是我打喽，有木条嘛里边提里，就无那把的瓜什么，人呢拉错不是你瓜比，做着不可罗拉那么提示干的提示，写都拉喽。 明年就是比体力无拉掉喽，你嘛如果很你关呢，家无能带里我无苦拉嘛抓喽，乌扎的乌扎巴拉那么以色列都那把的，可如干呢，一切不呢，与掉手特斯瓜模样哦，阿里边面是些土瓜贝达嘛里边体力都无那把的可如干的呐，为了木掉嘛里嘛啊，啥的瓜比是把耶稣基督的普度说的可如干嘛啊喽。 Exactly like the one predicted in Revelations chapter 13, nearly 2,000
years ago. If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture, and the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. That may seem like pretty stiff punishment for simply accepting a mark that allows you to buy groceries. However, this prophecy indicates that receiving the mark of the beast is not merely an economic decision, but also implies acceptance and worship of the Satan-possessed Antichrist and a pledge of allegiance to his anti-God global regime. 蒙个头自杀头正话自挂，可是老汉你挂米，豆腐一表的蒙个大路。是些头个挂别嘛里边豆腐的嘛只说俺他不等呢。自自比比是讲我比别大路，耶稣的普陀说俺他不的，乌萨里下家嘛子，阿克就那干嘛，就在的福克朗我，不嘛呢，蒙个头头个挂阿苗话别个大路。 World Order's telecommunications network. Scripture says it will speak and somehow cause those who refuse to worship it to be killed. Jesus said that when you see this image standing in the holy place, then shall be great tribulation, such as the world has never known. A good part of the book of Revelation describes in horrific detail the terrible pestilences, plagues, and nightmarish monsters that God has loosed to tribulate the Antichrist forces who are trying to wipe out all who refuse to take the mark of the beast. The Bible spells it out in years, months, and days exactly how long this period of great tribulation will be. 是些土瓜一个只木个大路，古里呢是把耶稣的葡萄树里，瓦勒库大马土个的皮克斯，耶路撒冷路皮瓜一表的都是，是把耶稣你花的花也拉嘛，现你的木个大马阿路。 After the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. 马蒂托你这里头，你这个字被啥子体字？明年瓜是把耶稣的葡萄树里，只掉嘛一直那瓜，拉走不年就年吃年个两我，我的是把耶稣只说。 Tribulation and horror under the Antichrist will abruptly end with the dawning of the brightest dawn, as Jesus Christ himself returns to gather his children to be with him. Lights, trumpets, thunder, earthquakes, Drama, and gigantic Mugokama, meteor showers Mukwabi, Ato, Tifulama, Kuzatama, Yelama, Ajunye, Sipa Yesu, Yelama, De, Selizama, Bi, Mugamangalo. Tizuli Tizu, Sipa Negua, Shikali Songata Punye, Lizukwabi, Wanyali, Seilas, Kudunya, Police, Yesu, Jusute, Muvu Tesqua, Mulekwangu. Setias Yasungata Punye, Police, Mugua, Chide Jango, Tumanya Usali, Yiza Nubute, Shajama Kwabi, Zenya Yesute Putusuli, Shamama Kwabi, Judu Kusu Siba Yesute Jusungata Punye, Kachama Zamujama Pe, Nekwa Kachali, Kuduyama Nabu, Gukane Sipate Putusu Pute, Minete Squa Shajamu Jama Kulitsangu, Tuzabunye Shajama Henichilangu Bi. 是些土瓜些些里马个大路，是把耶稣你花的花拉的，是把耶稣的葡萄树比，明年的年路亚马没得了瓜嘛，还没个土瓜，一瓦阿吉的木一子那么，是把耶稣一直千里无度日时，木瓜子都不比木瓜瓜比也难哦，是把耶稣的葡萄树比，一没在不的年，以色列木还发表嘛，木帕地瓜庄嘛。 米克多表马的多瓜，每一张我，明年的年耶稣里我的与郎我，
mine kwa nye shaji mujisi mine sepa guli wadi yama gute gulyangu zenye mine kwa kachama tito kunye vuto langu Nyinyi rubunye nima hwachicha libi setiana kalo alio benye muza bangate minetima lipa jangu Nyinyi rubunye hamikuto mekda ma nekwa yo zinye tinyi kane tinyi nila dialo and gone his own selfish way. And so begins a period known as the Millennium, 1,000 years of peace and plenty and paradise on earth. Well, to say the least, we're living in very exciting times, and there's soon to be some great global changes made. The curtains have been drawn aside on the last great scene of Earth's drama. The act has begun, and it cannot stop now. Like it or not, each one of our lives are going to be caught up in these great events. The countdown to Armageddon has begun. Usabe kwa joma libi pyolana kamate keteli halusobi jisu siza halusobo ajami tuli pyolana mate jidialo musli halusobo yiwa sishetu kwa ngaimi tumate munezatama jwalo bibyalo Same apocalyptic events. One of the purposes sishetu kwa betama tuliloshi pyolango bi munezatama te hwachisi setya munama yunyigama ngalo Gokane siliama chilango bi sipa yesu li betalo Guma pudo robo ajinye hwachi chabi setyana kalo Sipa yesu de jisu ajinye shajama ne kwa bi Judu gama mwangu Sipa yesu de jitasu ajinye lana mazubiru aku jama jaguju tima ngalo Gumali matsi mukwa tesi kwa robo ngulu tama aku pama leshu ngaimi jivu chu ngaimi Sipa yesu li gelangu Nunya sipa yesu de sibanye Sipa yesu li gelama Di ci di pa semya te Nuwa bemu nama bi Nuwa tulu wakunama Yunyi gefulangu receive his free gift of everlasting life by repeating this simple prayer after me. Yesu jisu ngwa nima ne kwa tiale Please come into my heart. Ngwa yi che liama tu ajitemi kagugule Nuli gelama di ci di pa lesho Semya ngami ngwa te gule Usate atami jo pusi Usate jibala nama nuli ngwa te yijale Sipa yesu nuni Sotemi jama gebala nama Nuli ngwa te yijale Tulu pyola zi Nyunyu rubo setyama zi Kukama zi ajinye muyangu Gulunga mi sipa yesu ne kwa setyasi Yimi yikama ajinye Di ci tipa judyangu Sipa yesu li bialo Ngwa te zifula so yimi yinama Yiji jwate ngwa yangu Gulunga mi yima balama Sakwa chilangu Shaji mujama minete sikwa tiama Tsoza waza bute Sipa yesu jisu yinuni adi vamate Mugu fulangu Mine tumanye bialyangu Gumate hwachi nama Aji sote nyinyi ngwanuli Yinyigu fulangu